Hagasngi balang laipho tarik naitung arhajar arpusan ukpa bakhuj publio bakhat saw hakajingkran shakipat riunget St. Peter Square ulapan shlor rikipat riunget ban kran yaki kentin kibapan khia yaki weipat ki kentin kibapan mong ukpa bakhuj ulapan kanmau bakane kapor bangi menta kadon kam yakajing penkhia ulaong ba kaperthei kapamenta kadap da kajing ya bishni jing pihun kabapan mong yakajing long briu da kababu jingmut yakini ki kentin ki baukran upup liyo ulapan kanmau naka jing puli naka gospel Markus kabaya thu shaphang ka jing penkhia ya ubreu uba kulut bat uba matkran ya uni ubreu bala sha penkhia lawan ra daki breu sha ujisu ukpa bakhuj ulaong ba yakini ki breu la ban yoi kum kadur jang kabalang kitu ki basenran ya ki weipan khamtam haba kiladu ya kasur bat kimla shu ban yosngau hadian ba uni ubreu ulaya kendo ya ujisu ula sedang biang pan keren upo blio uong kane ka penpau ya kajing shisha ka ba kham jelio le se uni ubreu jukran baro shikata namar ba nang pan keren ne sngo ya ha pan keren hadu ka no sen ngiru ngisange pan keren namar ngisngo ba ki weipat kim sngo thu yangi lakeli upo blio Upo ulapan kenmau yangi baka jinga keren ya khana kaba shisha kade ban penkot ban penmong yaki wei daki ketien jongi kajing keren ya kajing shisha kade kajing sedang jong kajing ya lenti ulaong bat kane kajing ya lenti kaya lam yangi shauji suhi lengba kajing sha shitom bat kade phna jong u namar kata tungin pan na ublei buun penkhia yaki rukom ya keren ya khana jongi bat ban ya rap ya kabalang bakan yaine banlong kajaka kabam man la ubreu yo sngo ya ketien jong ublei yo jingkot bat kelalong unong lam khubor jong ka jingpen jong u Jisu Kris lapen kun ukpa bakhoin